ngakhambi ngibona angenzela stara mina ngisikime ngeke ekhotho ku magistrate ngimba ngithi ngoba abantwana basekhaya ngibawa ukuthi bayintwana bayesikoleni bangahlali kuphela ekhaya. Magistrate wathi umntwana ngibakabani ngamtshela. Magistrate wathi mara musla ungakangitshela next kubangwa irafu. Utsho magistrate athi la kubangwa irafu noma ngakhuluma next kubangwa irafu. Ngithi no mina angithi kubangwa irafu mina ngibaba abantwana bami ngoba napha abafuna ukukhamba ngenzeni. Bathi no kubangwa irafu la mara mina ngiyakutshela magistrate ubone njani ukuthi kubangwa irafu. Ungitshela nguyangasa athi kule ngiyalibona ukubangwa irafu. Athi uma uphi ngathi uma ushonile no kubangwa irafu. Akubanga abantwana kubangwa irafu. Umkhulu ufuna irafu. Magistrate utsho njalo kini. Ngibujana wani ngisuke lapho athi no wena kokuthenga uniform kungisaturday athi kokuthenga uniform Monday ntwana besikolweni mina ngizokhipha order uthe ntwana besikolweni uthi magistrate athi mina ngizokhipha incwadi zentwana besikolweni. So thatha lento ngithatha imali nginika usesi womncane khamba akuthenga uniform bakhamba ntwana besikolweni malanga akhamba beze bakamdaba bezela falpark bathi bazofuna abantwana no abantwana bakhanda magistrate ngithenga uniform ntwana besikolweni. So kube ihlangahlangano ndani kugcina ukuthi sigcine sengena ngekhotho magistrate i-date nazithomako bese lathi msiza abantwana ngokomthetho basala nomuntu osele la emhlabeni ndani ikhotho iphele elandela ikhotho magistrate athumkulwa lapha athi no abantwana kuhle ungcono sibashare ngathi angishare abantwana bami angeke ngishare abantwana bami khulu abantwana bafuna mina ke bami so abangibhaleni ke basupport. Magistrate wabuye wathatha isinqumo sesithuso ukuthi nishare abantwana kanti abantwana sibashare njani ngoba ke ntwana bami bami ana social work kumashumi bachana sibashare kanti abantwana ngibashare ngebami angeke ngishare abantwana omunye umuntu asuke lapha endani ikhotho ikhaya nakhona ikhansela sibuyele kwesi2 and sifike kwesi3 afike lapha athi msiza kuhle wena abantu bakamdawu banemali angeke kubenze noma ungaye ema-high court wenzeni banemali abantu bakamdawu utsho magistrate ngathi nginomagogo wathatha umagogo wamvalela ngalo ngithatha ngivalela ngalo ngoba bengikilo ukuthi wathanda noma bathatha basaku-orphanage ngathi ngiphila na vele ngalo khona ngathi ake ngiphila nithatha abantwana babethini base-orphanage mina ngikhona ubaba ngathana bengingekho nithatha abantwana nibathini base-orphanage usho umashudu naye social work uloku bathi mina magistrate bazobathatha babaseku-orphanage ngathi ngiphila na ngikhona akhonakala thana bengekho noma kha ngekho yes I have a right ukuthi nibathathe nibaseku-orphanage hayi ngiphila mkhona dani ikhotho nakhona iphela sibuyele nasibuyelako ulinye ikhotho fike lapho magistrate afike lapha athi wena bakamdawu abantwana abanje mbawuthi uzobathatha Fridays abathathe njalo mara ngithi magistrate kinenkinga umsana la akafuna ukuhamba lo bathi ngubongusa lo ungena i-grade 4 akafuna ukuhamba athi umkhweze ngekani noma lila kusho mina ngathi no ngeke ngithatha umntwana ngimkhweze ikulu ngekani angafuna ukukhwela athi ngisho mina nangoba umkhweze mina ngizokubona ngathi no ngibophelanga umntwana uyazikhulumela and before lokho babathatha bona abantwana bethu babasakhona le bangene intwana mekhotho bancane njani bababuza bafuna uhlala nobantu bazikhulumela ukuthi bafuna uhlala nobaba mara still abayithatha magistrate manu ona social work bathethe abantwana bayikhona still abayicompromise ukuthi abantwana bona bafuna uhlala nobaba babathethe la esikoleni babasekhona bababuza umbuzo ukuthi nifuna uhlala nobantu athi sifuna uhlala nobantu. So nabathatha ama-weekend njalo kube nokuthi siyatlatshana umsana akafuna ukuhamba ndani magistrate wathi no umntwana akafuna ukuhamba msisi wena ngizokukhipha bathini i-warrant of arrest ngikubophe uzokuboshwa umpolisi azokubopha nangabe umntwana akakhambi ngathi mina ngikakhuzela kahle ekoloyini ngimbona lila kabuhlungu lo mntazana akasifuni ukuzikhulumela ngoba ngambamba bazokuthi ngimbambile ngisho bazokuthi ndani ngiyokuboshwa so ndani basana abantwana bakho basana nomntazana okay yes bese wena la ekhaya uhlala nobani? Uhlala nomagogo nabo sister okay mhlambe banyaze i-environment ohlala kiyo ukuthi mhlambe wena uyabereka uyameka security then ke nomntwana wakatha security bona imali ngiyabo mina ngawuthatha imali ngiyenu umntwana mina besithandana kunjalo ngathi ndaba nani ene bona bizinto ngendlela bakhuluma ngayo namhlanje umntwana lo kathi bangamthandi lo mntazana ukhuluma khulu lapha lo utshela umntwana ukuthi unyokwa akekho la kunamakho lo ungazukuthweka yena lo kathi akhuluma umntazana lo akhe uqedelele before sokufaka uma ngaphakathi. So kusuka lapho umntwana angafuna ukuhamba ngimbuza umsana wami ungafuna ukuhamba athi no umkhulu wathatha isigidi kungosonda akhabe etshwaleni adakiwe wathi uzokubulala that's why ngingafuna ukuyeva terrify umkhulu unaso isigidi wathi wathatha isigidi wathi uzokubulala that's why ngingafuna ukuyeva terrify uthi uzokubulala. So nje protection order bakwenzele yona ngiyani protection order yongezele yona ukuthi basho mina ngithe ngizombulala ngibalanda abantwana ngingalanda abantwana and mina ngizange ngikhulumela nokhuluma naye ulena ubaba ikhambe njani protection order solo magistrate nawe jike ngibona ngani sese magistrate e1 akayi solo magistrate e1 ngoba ngisho bakhuluma ngibona mhlawumbe ukuthi bakhuluma abantu lapha so magistrate ngimthathi nina msiza nangabe wona umdawu abantwana akabatholi ngizokubopha and nangabe umdawu wena msiza umdawu akabuyisa abantwana mbawu uzongirepotela ula ngisho khona ngomvulo
zokuripotela umagistrate umntwana oyi-1 akabuyi uthethe umntwana oyi-1 so bangijika badlala ngami ukuthi no umthetho awungivumi ukuthi ngifundele ngakithi mara wena uthe nangabe umntwana akababuyisi uzonready ukuthi umbophe or uthathe umntwana bani uthatha umntwana athi mina nginamandla ukuthi umntwana magistrate wathi akanamandla umntwana loya bese social worker bathi nani social worker ubuye nani nangani social worker bathi bakhulu bathi isinqumo yini la wena social worker kathi no into ezokhona umsiza ukuthi sithatha abantwana laba sibashe ku-orphanage home kathi ngiphila na bathi no anditshwanzwane nefamily ngithi no mntwana nina into yena nifuna ukublame mina niblame baba ngoba unemali engula ngani ithi ngibuze kini babukeli behlelo le-identical force nani lapha emakhaya ukuthi mhlambe umthetho weSouth Africa nangabe ungubaba ufuna ukuzihlokomelela bakho abantwana njengoba unina selahlongakele umthetho weSouth Africa unamandla kangangani yokukwalela ungubaba ukuthi ungabe ne-right yokuhlogomela umntwana wakho and then begodi ngibuyele kwesibili ngicheck ukuthi umthetho weSouth Africa umntwana umvumela aneminyaka engako ukuthi decide because I believe that ukuthi kunesikhathi labathi umntwana once wa-reach a certain age une-right yokuthi angadecide yena ukuthi ufuna ukuhlala nobani nakho umntwana uhlala njani mhlambe ebhokisini lekhotho kule bathize bababuzile ukuthi abantwana bafuna ukuhlala nobani ngoba kubonakala ngathi ngaphakathi kunomunye uyamanipulate between those two but ke okungijabulisa ukuthi ubaba lo uyabathanda abantwana bakhe begodwa uyabalwela uthi kibo nangabe ikinga ekulu indaba yemali rafu uthi yena thathani imali ninikeze nabantwana ngiza kusokola nabantwana bami bakhule badle amakhokho lawo engiwadla kwekhaya ngingathi ngoba la ekhaya angibaphi ama-KFC nama-pizza bese abantwana still azange bakhethe ukufuna ukudla ama-pizza bathi bona ba-right ukudla umrorho loyo abawudlako la ekhaya ukuthi ekhaya akusikuhle ekhaya sihlala njani akutsho next ma ningasondela khe sinibuze kancane ngeza ngapha isitulo nasingaphambi ngingazi ukuthi futhi nami ngicela ukubuza la ngibuzela ababukeli ukuthi la ngifuna ukwazisisa ubaba ngoba uthethe le mali ayiphetheko i-6,000 wathi waya ukuthi mina abantwana ngibahlawuli ngiyalobola ikhamba kanjani ngaleyo ngoba nolazi ngayo bathi mhlambe ababukeli bangazitshela ukuthi it's a marriage or i-customary marriage la eSouth Africa it's well recognized once wakhamba wayemzini wafika wakwakwazela umuntu ukuthi khiphe 10 rand or 20 rand mtshado loyo because uyakhona ukuthi afike amngcwabe bese ngesintu iyabuya ithi thina as long as ungakahlabi awune right ukuthi umngcwabe mara ke umthetho weSouth Africa i-Constitutional Court ithi ubaba baba nawo bonelungelo ukuthi umthatha umngcwabe ngewakho umfazi washo njalo wathi umthetho nje le kuma-social worker wathi yena nangabe ama-social worker ajama nami uyokufuna indleko zakhe zokubulunga umntwana ngathi mina nangabe umembulula umlethe ekhaya anginakinga sizokunikela imali le nangabe umembulula umlethe ekhaya umlethe ngizombulula waikwishisha kama ngimantšu gore molao wa South Africa o thata because ka setšo ya ganetša gore as long as o ntšhitše fela magadi o tshwana le go sa dira selo so that is why o bona lengwalo la magadi mo South Africa ba le recognize ke lenyalo ntho o dira certificate gore ke go ntšheditše 20 ranta ba le bahlatse ba tšwelela ba rago wa be re le gona ke lenyalo a bona ke thabetse go kwa seo tate ska o ke be ke sena tshedimošo ebile ke nana le babogedi kwa gae ba ka ba ile gore ba ne le yona hlahlo ka gona ra le boga tate a re fihleng ka go mme mama indaba yo yendodakazi yendodana yakho mara nabantwana ikuphatha kanjani nje umzali omama ohlala afuna ukuhlala nabantwana bakhe ungakhalima siyazi ukuthi kini kuba buhlungu nami nje ngingumzali ngizobhlungu kakhulu so sinizwa ngakini ukuthi nizifila kanjani ebile nifuyisa ukuthi kwenzakileni ngenzukulu zeni nakota ngaphile excuse mama sorry mama ungalili ngoba ngumazi lapha kobuhlenzi nekhaya abukharekhe bonke bomamakhe mina ngingogo abanye nabasitotako kunephayiphi elinye so wena ngibathusele ngalo yakithi bathi gogo ngokuthatha iphayiphi lapho kethi lethe mntwana uzobabetha yakithima yolithatha ubabakhe nabuya emberegweni uphuma ngebelo nangupapi baba khamguke njengabuhlungu kwangu mazi sorry mama babukeli niyabona ukuthi lento nathi iyangizwisa nami iyangizwisa ubuhlungu Mr Pile it's hurting kubuhlungu ukuthi ube nenzukulwana kodwa ungabi nesikhathi uba nechance ukuthi ubakhulise kuzolunga ma